Ассаламу алейкум, сайгылы сeyirciler, Millet телеканалының эфирінде хаберлер, студияда мен Левиза Сейтбилялова çalışам. Бүгін программамызда. Бүгінден башлап Қырымда халқымыздың улы маарифчысы Исмаил Гаспринскийнің 165 жылығы қайдетілі. Devlet yolbaşçısı Vladimir Putin Kerich kopuru құружилығы бойынша ишлеріні тефтиш етті. Қырым жемаат әрекеті ярымада мұсылманларының муфтисінен бераберлікте Орхапу ве Кефе районларыны зәрет еттілер. Ярымадамыздың әрбір көшесінде Наврез байрамы өткерілі. Бүгін белі маарифчы язычы ве жемаат эрбабы Исмаил Гаспринскийнің 165 жылығы қайдетілі. Бұның себебі елі Исмаил Гаспринскийнің абедесінің янында Бақчасарай шерінде 165 ләле сачылды. Бұл ақтата слетіжа мұхберіміз Гүлнара Каримова мекайеті. Акцияда Қырым Жұмхурет Девлет Акимиет органларының векілері, медениет, тәсіл ве илим эрбаплары иштирак еттілер. Тедбірінің тешкилатчылары Исмаил Гаспринский адына Бақчасарай музей, Қоруқ ве Маарифчы адына Қырым татар китапхане олалар. Исмаил Гаспринскийна ады енді пек çok belli, bütün dünyaya belli, ama bizim mına bu tedbirler, bu tedbirlerin emiyeti ebette birinci bu biz mında Kırım'da yaşayan insanlar daha çokça bilmek gerek. Tek Kırım Tatarlar değildi. O tek Kırım Tatarların böyle bir vekili değil. Bütün milletlerin temsili ve onu pek severler, sayarlar. Гаспринский Қырымның жемиет саяси ве медени өміріне бұйық isse қошты. Русия империясының бүтін мұсылман әйелесі арасында белі олған Қырым татар язычы маарифчы. Несірчі ве саясетчі 1851 сенесі марттың 21-де doğdu. 5 жыл девамында Бақчасарайның шehir başı еді. Yüksek vazifede bulunarak öz dünya bakış umdelerini yerli cemaatının kundelik yaşayışına kirzetmege tırışaydı. O şehir abadanlaştırıvı, sokaklar, bazar meydanı kurulması akta kararlar kabul olungan еді. Bu akta arxiv ve kalары şahatlık eteler. İsmail Гаспринский abidesi o günde laleler oturulgan son Salaçık tarihi kompleksinde belli marifçi defi etilgen yerde dua okuldu. Akция İsmail Гаспринский adına Memorial Müzeyi boyunca ekskursiya ile yekunlendi. Anda geçken sene Bakçada terekler oturtulgan edi. Bu aksiyada tek alimler ve belli insanlar değildi. Onların yanında bütün millet de, bütün Baqçasarayda yaşayan ve bütün Kırım'da yaşayan insanlar da iştirak etsin diye teşkil ettik bu aksiyanı. Çok insanlar mesela bakınız Emrali Ablayev iştirak etip olamadı ama bütün ailesinde, muftiyatının bütün komandasında. Böylelikle biz, ben bilesem, tarihte dülber böyle bir hatıra kaldıracağımız. Simpozium, okuvlar, ilmi okuvlar pek yaxşı. Ama böyle aksiyalarını da yapmak gerek çünkü bütün şehir iştirak etti. Гаспринский tahsil ve marifçilik sahasında yüksek gayelerini ömürge geçirmek uğrunda çalıştı. Kırım Tatarlarının Rusya ile işbirlik ve ilerilvige tarışmaga çağıraydı. Çok yazık ki İsmail Gaspral'ın geçken politikler istegen ediler yok etmege adını unutturmaga. Ama onların adları endi nesilden silindi, bugünkü nesilde. Ama İsmail Bey bir bizim hatırımızda. Evet böyle insanlar ebedi bizim yüreklerimizde olacak. Mart'ın 22'sinde İsmail Гаспринский adına medya merkezde Rusya, Garp ve Musulman Alemi adlı kitapның takdimlemesi ötkerilecek. Bu neşir meşhur Kırım Tatar marifçisi ile yazılgan birkaç ilmi makaleni birleştirildi. Teşkilatçılar kaydettiler ki güller oturtuvu ile biz İsmail Гаспринский'nin hatırasına hürmet göstermekten gayrı şehrimizden daha güzelce etemiz. Güllegen laleler hatırlatacaklar. İcatlar belli alemni ve cemaat erbabını unutmazlar. Biz insanlar bu dünyaya kele ve ketemiz milli marifler ise ebedi yaşayacaktır. Onun için biz hiçbir vakit öyle büyük insan İsmail Гаспринский'ni unutmamız. Gülnara Karimova, Sanjivadinov, millet için. Ахмеджетеде Исмаил Гаспринскийнің yıllığına bağışlanған gül çemberlerinin tantanalı koyuluvu olup geçti. Muhbirimiz Ayşe Şulakova bu merasimni ziyaret etti. Tedbirde bulunganlar Kırım Tatar halkının ulu marifçisinin abidesine gül çemberlerini koydular ve sıcak sözleriyle andılar. Marifçimizin abidesine hakimiyet vekilleri, ziyalılar ve cemaat erbapları geldiler. Nazirler Şurası'nın reis muavini Ruslan Balbek kaydetkenine göre bu sene Rusya'da İsmail Гаспринский'nin yılı sayılmakta. O Rusya musulmanlığının o günde bulunganlarının biri ve halkımızın tanılgan yolbaşısı sayılaydı. Сегодняшнее мероприятие – это дань уважения
его потомков со стороны крымско-татарского народа, крымско-татарской общественности. Сегодня присутствовали и интеллигенция, и представители власти, то есть самые широкие слои крымско-татарского общества, которые до сих пор понимают, что вклад в будущее и крымско-татарского народа, в частности, был заложен именно этим человеком. Миллетлер ара мунасебетлери весүргүн олунган гражданларынын ишлери боюнча Давлет комитетынын рейси Заур Смирнов айтканына көре, Гаспринскийнин васиетлери бүгүнде ось актуаллыгыны жоймады. Гарп ве шарк акында айткан ибарелери ве Крым татарларынын келечеги Русиянен баглы олмалы кебі фикирлери керчеклешти. Как никогда его слова для нас важны, поскольку он предвидел всю эту ситуацию, что будущее крымских татар именно связано с Россией, что Запад никогда не будет создавать комфортных условий для жизни крымских татар, поскольку это разные идеологии, разная культура. Вот. Но и в то же время Гаспринский призывал к миру и дружбе между народами в Крыму. И для крымских татар это важно, потому что Крым — это земля крымских татар, Крым — это родина крымских татар. Гаспринскийнин абидесине гүлчемберлер коюлуу аняне олып калды. Бунун башында Гаспринский адына китапхане ве Маарифчи адлы Крым татар тасил саасынын хадимлер тешкилаты турган эдилер. Исмаил Гаспринскийнин 21 асырга деген акция башлаган едик. Келип, чечек коюп, баш эгип, теменни айтемиз улуу Маарифчимизге. Иншалла, biz bunu başladık. 17 yıldan beri bu aksiya devam ediyor ve ileride devam eder. Намус адлы Крым татар аксакалар шурасынын башы Дилшат Ильясовнун икирине көре, Гаспринский кыбы бели инсанларны унутмамак керекмиз. Чүнки о халкымызны бүтүн дүйнөгө таанытты. Bizim yaşlarımız Гаспринский yazgan şiirlerge yapışıp, onu öğrenip, onu yapkan, göstergen yollarını tanıp, o yollarla gitmeye tırışmak gerekli. Улуу Крым татар маарифчысы, yazıcı, Оча, тержиман ве жематыр бабы Исмаил Гаспринский тилде фикирде иште бирлик шаарынын эпосы Түркий халкларынын медениетлеринин бирлешмесине ве оларынын саясий анлары өсүүнүнө буюк эсе кошты. Бүгүн Русия Федерациясы ве Крым Жумхуриети акимиет тарафындан маарифчимиздин аяты ве фаалиети огренилмесине буюк диккат айрыла. Айша Шулакова, Асан Зивадинов, Миллет үчүн. Ратлық күнлері Қырымда Қырым Жумхуриеті ве Ахяр шәрінің Русия эркенына қайтарылығы бойынша тантаналы мерасимлер олып кечті. Байрам күнінден бірінде Девлет президенті Владимир Путин біздің регионымызда болынды. Девлет елбасшысы Шахсин Озу Керич көпірі құруджилығы бойынша ишлеріні тефтиш етті. Тузла адасында о Жумхуриетінің ве Ахярның реберлері или иш топлашуыны кечірді. Президент Керич Ахмеджи трассасының яқшы олмаған вазиетіні қайдетті. Анлашылды ки құрылышының месуетлікі Қырым акиметінің бір қач тертибаты арасында пайлаштырылған. Владимир Путин бір конкрет ижра етіжіні месуетлі тайын етмекні авали етті. О бюджет параларыны масраф етежек ве федераль меркез огунде ишлердің кетишаты ве фияты аққында жевап бережектір. Президент үміт етті ки Керич көпірі құрылывының сурияты сақланылыр. О эмде объект 2 жылдан сон екүлленмек кереклерінің хабер етті. Я поздравляю вас с масштабной большой стройки мостового перехода. Это действительно нужная большая работа, которая будет завершена к концу 2018 года. И это будет еще одним символом нашего единства и с Крымом, и с Севастополем. Крым Жумхуриетінің прокуроры Наталья Поклонскаяның матбуат конференциясы «Россия сегодня» матбуат меркезінде Ахмеджит Москва видеокопюр шекілінде кечті. Бұл тедбір Крым Русия или 2 ел бераберлікте олғанына бағышланды. Тедбірде прокуратура ишлерінің нәтижелері ве ең эсас мәселелері музакире етілді. Қырым прокуроры Наталья Поклонская оз ышыны қабыл еткен вақыттан берлі телекамералар огүнде бойле қырмызан терде бірінші кере чықты. Оның бойле киімі Қырым Русияге қайтарылуының 2 йылығынен ве оның доған күннен бағлы олғанын қайдетті. Я, наверное, одна из самых счастливых крымчанок, потому что именно в мой день рождения, почему я сегодня нахожусь без формы, а в платье, поскольку праздник и выходной день, республиканский выходной для республиканских органов власти. Поэтому я позволила себе впервые вот так вот на пресс-конференцию выйти не по форме, а в красивом платье. Украина тарафындан етілген Қырымның энергетик қамачав мәселесі де четте қалмады. Прокуратура малуматлары бойынша Ленур Исламов ве оның якынлары япқан қанунсыз ішлері үшін ярамадағы 2 миллиард рубледен зияде зарар кетірілді.
По поводу преступления, которое было совершено в ночь с 21 на 22 ноября 2015 года, следственными органами принято процессуальное решение по материалам прокуратуры, направленным в следственное подразделение ФСБ России по Республике Крым в порядке статьи 37 ПК Российской Федерации, и возбуждено уголовное дело по факту диверсии. Санкция данной статьи предусматривает до 20 лет лишения свободы. Обвинение по данному уголовному делу уже предъявлено одному из организаторов, это Ислямов Ленур. Эмде Крым татар Межлис тешкилатының келечек тағдыры ве onun фаалияты музакер етілді. Крым Жумхуриятының прокуроры есе бұл тешкилатны экстремистик тешкилат деп саймақны ве оларның ишлеріні тоқтатылмасыны талап етті. Было заседание в Верховном суде Республики Крым по исковому заявлению моему в части признания Меджлиса крымско-татарского народа экстремистской организацией и запрета ее деятельности. Один вопрос задала уже по итогам заседания. Говорю, скажите, пожалуйста, вы можете назвать конкретные примеры, а что вы сделали для этих людей? Но ответ последовал такой. Мы пытались что-то там по образованию, по науке, но вы же понимаете, что мы сейчас делать ничего не можем. Но вопрос, а зачем тогда они нужны? Наталья Поклонская Крымда иш тақымыны яратты. О репрессияға оғраған гражданлар топлы яшаған ерлерге тешкілулерінен баражақ. Цель межведомственной рабочей группы – посмотреть и проанализировать, обобщить, а также предпринять необходимые меры по результатам обобщения, направленные на то, чтобы указ президента был реализован в жизнь. Бірінші тешкірулер Судак районында, Яны Малия ве Солнечная долина қасабаларында өткерілді. Оны біздің телеканалымыздың тақымы да зиярет етті. Бөлі чықшыларының чоқысы сакинлеріміз реабилештірілу весиқаларына алып олымағанларını көстерді. Депортированные не могут получить справку о реабилитации. Хотя уже более чем год-полтора назад сдали документы, перечень документов, которые необходимы было для получения этой справки. Наталья Поклонская ваде берді. Прокуратура тарапынан Русия Федерация президентінің Эрмени, Булгар, Юнан, Крым татар ве Алман халқларының реабилештірілуі бойынша чарелер ақта ве оларының ғайрыдан яратылуына ве инкишафына девлет дестеге ақта эмірі бежірілмесіні темен етмек үшін эпісі чарелер бақылacak. Келечек бөлі чықыш апрель айында Ялта шерінде өткерілəcek. Мавиле Июб, Алимека Айбулаева, Виктор Еланцев, Миллет үшін. Крым татар академик музыкалы драма театросында балалар үшін Исмаил Гаспринский Доған күнінден 165 жылығына вен Наврез байрамына бағышланған хайрия мерасим өткерілді. Концертте мұхберіміз Султания Сидакаева болынды. Яш сeyircilerinin диққатына Аладдиннің тылсымы лампасы адлы спектаклі тақдым етілді. Залда аншлаг олды. Талебелер белі шарқ саналыштыруыны мирахнен сейір еттілер. Артистлеріні қуанч еле алғышладылар. Наврез байрамның арфесінде балалар ресімлер чыздылар. Бұл ресімлер театрының кірі залында сергіде ерлештірілді. Сергінің яш зәретчілеріне ве олардың ана-бабаларына чешет ярышларда иштирак етмекте клиф етілді. Мне понравился Аладдин, потому что он добрый и отзывчивый. Мне понравился Султан. А мне Аладдин. Мне праздник нравится, очень хороший, красивый, все так хорошо сделали. Балалар үшін байрамны Крым мұсылманларының дини идаресі Крым татар аналар комитеті ве Крым татар иш адамлардан бірлешмесі акимиет ярдымынен тешкіл еттілер. Мы рады сегодня, что у нас была такая возможность порадовать деток и быть все вместе. Крымның вице-назирі Руслан Бальбек білдірді ке, Крымда 23 ел девамында бөле мерасимлер кечірілмейді. Данные мероприятия будут проходить на постоянной основе, и мы сдержим наше слово, так как обещали родителям и организаторам, по любой их инициативе будем поддерживать, тем более при такой вот организации, когда несколько общественных объединений под эгидой Духовного управления мусульман Крыма при поддержке правительства, то есть дает свои результаты, дает свои плоды. Тешкилетчилар қайт еттілер ки балаларға халқымыздың мәдениет қиметлеріне севгі ашламақ керек. Наши дети должны знать свою культуру и понимать, что для них устроен праздник, что они не забыты. Мы, Ассоциация крымских татарских предпринимателей, естественно, не остались в стороне и в полной мере участвуем в этом мероприятии. Яш сейіржелер спектакльні бақып шыққан сон, оларға татлы бақшышлар берілді. Этот праздник объединяет. Благодаря этому празднику мы узнаем культуру и традиции наших народов, которые проживают в Крыму.
Праздник организован очень хорошо. Молодцы, спасибо вам за такое наслаждение. Вот мы насладились просто и отдохнули. Очень отдыхали. Исмаил Гаспринскийнің 165 жыллығына Винаврезге бағышланған байрамлар Қырымның эпосы районларында кечіріле. Султания Седокаева, Руслан Хохлов, Миллет үшін. Эв етішмемезлігі реабилитарленув ақта весихалар алынуы ве Қырым татар тілі ве медениетнің инкишафунен бағылы кескен меселелер Қырым жемаат әрекетінің рейсі Ремзи Ильясов, Русия Федерациясы президенті Угунды миллетлер ара мұнасибеті бойынша шуранын азасы Эскендер Белялов ве Қырым мұсылманларының муфтисы Аджей Мирали Аблаев Орқапу ве Кефе шерлерінде яшаған Қырым татарларнен көрушув кечірділер. Таслятлыжа біздің невбетті келев хамызда. Топлашувда Мескен коммуналь ходжалық Назираның муавины Якуб Зейтулаев, Қырым Джумхурияты бойынша ветеринария Девлет комитеті юлбашчысының муавины Энвер Умеров, ве Қырым Джумхурияты курорт ве туризм Назираның муавины Рустем Тагаров, ве Дегер акимиет векелерінің азалары иштирак еттелер. Олар инсанлар берген сөйлерге ачық айдын жевапларını бердейлер. Böyle көрушілер мұтлақта керек, çünkü регионларда, ерлерде nasıl проблема, neden олар инсан bizim vatandaşlarımız neden қасветлениyor, nasıl проблемалар бар, onu mutlaka öğrenmeye gerek ve işte onların ileride nasıl çözmeye, fikirleşmeye de ben belirtsem sıralar geldi ve bizler onu devam edeceğiz. Бүгінгі күнде Орқапуда en keskin тұрған меселе bu ятақхананың вазиетіdir. Onun sakinleri 70% Қырым татарлар. Оларның айтқанына көре bu yerде yaşayış şaraitlері yok. Odalar қыздырылмағаны себебінден sakinleri электрик ile қыздырылмаға мecburlar. Ятақхананың дамы аға. Yaşamaға yer yetmей. Bir odada 5-10 insan yaşamakta. Ремзи Ильясов bildirgenine көре 2018 senege bu insanlar için 72 kvartiralı evinin kuruculuğu planlaştırıldı. Bundan gayrı insanlarını реабилитирлену vesikalar almak meselesi rahatsızlay. Hakimiyet vekilleri bu sualge böyle cevap verdiler. Alınma şekilinde. Bu sene 21 April günü Rusya prezidentinin реабилитирлену ақта emrine dönüştürmeler kirletilecek. Sonra bu vesikalarını sadeleştirilgen şekilde Devlet Milletler Komitetinde almak mümkün olacak. Kırım Tatar dili ve medeniyeti inkişaf etmesi hakkında mesele de dikkatsiz kalmadı. Есть такая проблема, где крымские татары живут в общежитии много лет, и никаких условий для этих людей, для человеческой жизни не создано. Это говорит вот о том, что в течение десятилетий, находясь в Украине, ничего для крымско-татарского народа и для депортированных граждан ничего не делалось. Кефеде yaşagan Қырым татарлар вегерлі имам муфтиге müracaatнен bulundular. Belli olğanı gibi Kefe rayonunda cami ve mezarlıqның yoksuzluğu insanlarını pek hasevetlendiriyor. Çünkü Koktebel, Otus ve Koran eli köylelerinin sakinleri merhum olğanlarını Kefe mezarında gömmege mecburlar. Birkaç yıl evvel Hakimiyet tarafından Timiryazев sokakta yerleşken cami Adventist azalarına verilgen edi. Мы обращались в суды Крыма, в хозяйственный суд, апелляционные суды были, на которых мы где-то выигрывали, где-то проигрывали. В оконцовке здание осталось в собственности церкви. Сегодня мы хотим продолжить действия по возврату данной мечети, так как наши дедушки, наши предки закладывали это здание как мечеть. И мы хотим, иншаллах, чтобы в этой мечети также дальше продолжал звучать азан. Bu sualge Kırım Müslümanlarının muftisi Aджей Мирали Аблаев yardım etmek söz verdi. Davamız çok oldu, mahkemeler oldu ama mahkeme nasıl yapmasalar gene devlet memuriyet tarafının destekledi, onu kaytarıp vermediler. Elbette ki bugün o meselelerimiz hepsi o günde durmaktadır. Biz gene çalışıyoruz, onun üstünde camimizi kaytarıp almak için. Ремзи Ильясов bildirgenine көре апрель 16 күні Ахмеджетте құрылтай кечirilecek. Мұнда Қырым татарларны раатсызланған эпосы меселелер бақылacak. Emde келecek 2 yılға bu sualler çözülüvü boyunca plan тізілejek. Şehir ve köylülerinin sakinleri ile böyle gibi toplaşuvlar bütün Kırım'nın rayonlarında keçirilecek. Sefiye Şukurova, Sabriye Халиляева, Алишер Алимов, Асан Зевадинов, Millet için. Бүгін Ливадия сарайында милли хавсызлық төлікелер юхы төлігі бойынша усулларыны музакире еттілер. Русияның хавсызлық шурасының кәтебі Николай Патрушев, Русия Федерация президентінің Қырымда месулиетлі темсілжісі Олег Белавинцев или Чехыш топлашуында ярымадамызда олған хавсызлық үшін хошма васталары ақында субетлештілер. Мушавереде мұхбиріміз Асан Абибулаев бұлынды. Топлашуының тәфсилетлері ақында біздің ярын кейайнымызда сейретіңіз.
Москвада Бурденко адына илми тәтхихат институтында Руслан Караевге муафақиет или амелият кечірілді. Бу ağır хаста адамға ярдым етмек мұрачаты ве оақта левха бізім телеканалымыздың эфирінде көстерілген еді. Чухысы Қырым сәкенлері сесленділер ве қысқа мүддетте тәдәвиленув үшін керекли қадар пара топланды. Хатырлатамыз ки 45 яшлы Руслан Караевге миенде шышық диагнозы қойылды. Хасталық себебінден инсанның көзлері көрмей қалды. Мөрекеп амелият талап етілейді. Бүгін есе Русланны реанимациядан әдей палатаға кешірділер. Екімлерінің сөзлеріне көре реабилитация кетишатында Қырым сәкеннің көзлері яныдан көріп башлай. Наврез байрам ходжалық елінің ве бар мевсымның башыны Ахмеджите Боғурча қасабасында қайдеттілер. Ерлі медени egленже мерkezде байрам концерті тақдим етілді. Байрам насыл қайдеттілді бұғберіміз Алиме Кайбулаева тарифеті. Әр ел мартның 21 күні Турк әлемінде әмді Қырым татар халқларында бар Наврез байрамы қайдетелі. Оге Дженин күндіз Мусави олған байрам күніне расткелі. Наврез байрамы бұ яны ел. Күнежді ғылывының топрақны үрмет етмек ве севмекнің темсіледір. Бұ күн инсанлар өз дуаларından Аллахтан бол берекет, әркес үшін сағлық істейлер. Сегодня наши дети смеют себя порадовать нас своим творчеством. Очень радостно, что собрался полный зал. И поэтому всех жителей, не только Каменки, да, всего Крыма, поздравляю с этим замечательным праздником. Конечно же, мирного неба над головой, здоровья, процветания. И я так думаю, что у нас все хорошо и будет еще лучше. Боғурча қасабасының медени egленже мерkezінің талебелері өз парлақ чақышлары еле, весергеде тақдем етілген ішлері еле келгенлеріні қуандырдылар. Бегерлі сәкенлерге гүзел кейф бағышладылар. Мұсафирлер үшін Эбабил, Эльмас адлы вокал тақымлары, Нефес ве Арзу адлы ойын ансамблері чықышта болындылар. Занимаюсь вокалом уже 2 года. И мы уже выступали в различных местах. Также в перспективе мы хотим поехать в другие страны, чтобы показать наше мастерство другим народам. Сайде Джепарованың қызы бұл мерkezде 4 елдан берлі қатнай, Бенефес ансамблінде ойнай. Қадынның айтқанына көре бұл идаренің хадимлері балаларының инкишаф етмесіне бұйық істе қоштылар. Наврез байрам кече. Наврез байрам бүтін халқымызға хайырлы болсын. Бұл яңы ел бүтін біздерге халқымызға бақыт, част ве саулық берсін Аллах. Onun için bütün bu merkezin xadimlerine, müdirine, bunda çalışkan adamlarga çok sağ olunuz demek isteyim. Çünkü onlar çoktan çok iş yaparlar. Bizge kol tutarlar, ana babalarga yardım ederler. Balalarımız yolda izde olmasın diye bu merkezde yaxşı oynatmak, halkımızın yırlarını, oyunlarını üretmeye tırışarlar. Şimdi ise merkez yolbaşçıları akimiyet vekillerine yanı medeni eglence merkezini kurmağa yardım etmege rica edeler. O vakit balalar sevimli işine uğraşıp boş vakitleri geçirecekler. Safiye Şukurova, Alime Kaybulayeva, Ruslan Xaxlov, millet için. Bu noktada yayınımız sonuna yetti. Millet telekanalından ayrılmanız daima biz ile olunuz. Görüşkence.